دما خوش به بینرین هجا ایرو هفت جوتمه 2021 ج روزان روزا پیشمی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین کل سرانسر جهان رودانه اما حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهان ده جواره پیشکش بکن. ولی جارکنه دما خوش به بینرین هجا لایالتا بلوچستان یا پاکستانی به پلیا 5.9 ارتشک بکهات ده انجام ده 6000 زیده 20 کسان جیان خواهش دزدان و 300 کس جی بریندار بون ریوبرین ولات راگاندن که مترسیا زیده بونا جمارا مریان هیا. ناوندا چافدریا سیسمیک آنتوی یا پاکستان راگاهاند که لحریما هرانی دبن عرده ده به 15 کیلومتریان ارتجک بک هاتیم. ناوند دیار کرد که ساعت 30:20 ده اف ارتش رودایم. ارتش لحریما کتا سیبی پیشین او چمان هاته هیس کرن. لگوری نوچین چاپمن یا حریمی دن جمع ارتشا به مزناهیا 5.8 6000 بیتری 20 کس مرن هر وها 300 کس جی بریندار بون ددمه که کل هنک آواهین زیان پیک هاده لهنک هریمان جی آخشامتیم لهریمین کو ارتش لی باندور کری خباتین رزگار کرنا کسین دبن کاولانده جی دوام دیکه ارتشا کو ساعتین دسپیکا سحری دسپیکری زیان لگلک آواهیان کر ریبرین ولاد بفکارن کو جمارا مریان جی زیده ببن پشتی کریزا پیمانا اکوسیا ناوبر فرانسا و دولتین یکبوین امریکا ده جاره یکمین پیامین آرامی دردکبن پاریسی بریاردا کو کنسولخانه نخوین لکامبرا جاره کدن و گرن سرکار ریو بریا فرانسی جبو درباس کرنا روشا هیج دولتین یکبوین امریکای داخوازا آویتنا سی گاوین بربچاو شکر هر وها وزیر کارین دروی فرانسی گوت حتی داویا جوتمه لبندا واشنطن یکول لسر عرده گاوین شیمبر باویشن. پیامین آسان کرنا آلوزیانا برا پاریس و واشنطن ده انجام هفدیتنا سروکومار فرانسا ایمانوئل ماکرون و وزیر کار دروی امریکای آنتونی بلینکن ده هات بوداین. لیات خویا کرن پاریس و باوایی که حسان لواشنطن و نگره. وزیر کار دروی فرانسای ژانی فلودریان گوت او دخوازه حتی داویا جوتمه لسر سی مجارن گو به دولتن یکویین امریکایی را گاون زلال بین آویتن. وزیر فرانسی پشتی گو به همپیشی خوی امریکی آنتونی بلینکن را هفدیتن کر لپارلمانتوی دا خویان یک دا. M'associer là devant vous à l'hommage national qui vient d'être rendu. لودریان دیار کرگو بریا بشداریا سروک امریکای جو بایدن و سروکومار فرانسای ایمانوئل ماکرون للوتکیا لیدرین گروپا 20 آل رومایی او به تایبتی لسر چاره سرکرنا سی مجاران بسکنن. وزیر فرانسی مجارن و ورن زلال کرنجی و هاریز کر. گیرنگی استراتیژیکا تبلیبونا فرانسا و اوروپا لهرما هند پاسیفیک به اسکرنا پاراستنا اوروپایی چاوایینا به اسکرنا پشتوانیا واشنطن یا جبو ولاتن اوروپا لهرما ساحل یا افریقیا گل دیجیتا روره پکتینا. تیپاین گو افخال بریا داویا جوتمه گو بایدن و ماکرون بجوون تی تخمین کرن گوی ور چاره سر کرن. Avec le Premier ministre australien d'alors, M. Turnbull. لودریان دست نشان کرگو هفدیتن دا اتمسفیره که دوستانه ده در باسویا او ها گود. کریز جدیه جبرگو مجنو و دست به دیالوگی کر. هینا چاره سر نبویا او بدومه.
ji bo derbasbûna ji vê krîzê ji gotinan zêdetir pêwîstiya me bi kiryaran heye. Lodiriyan yê 17 Eylûnê ragihand got wan biryar daye got bi lez balyozên Fransî yên li Canberra û Washingtonê paşve bikişînin, helwesta Washingtonê wekî xemgîn bi nav kiribû. He has provided us with critical data forecasting the economic impact of this crisis. Blinken beriya ji Parîsê derkeve got, danûstandinên li gel Macron bi erînî û sûdmend derbas bûn. Blinken beriya van axaftinên xwe jî anî bû ziman got pêwîst e têkiliyên dualî yên navbera aliyan baştir bibe. Di peywendiyeke telîfonê ya 22 Eylûnê de Macron û Serokê Amerîkayê Joe Biden biryar dan got bi armanca başkirina têkiliyên navbera aliyan û derbaskirina krîza peymana kiştiyên bi nav pêvajoyeke şêwirmendiye ya kûr bidin destpêkirin. بله بالیوزی امریکای لیبیا راگهاند کو جوینا جنوی جبو چاره سرکرنا دوزین اولهی سیاسی و دراوی ین لیبیا در فته که هر وها هیوی کر کو کمیته لشکری یا هفبش پیشکتنین بدست قصدنه دوام بکن. بالیوزی امریکی لیبیای ریچارد نورلاند دیار کر کو جوینا جنوی در فته کو لسر دوزین اولهی سیاسی و دراوی ین کو هینا لیبیای پارچه دیکن لحف بکن. بالیوزخانی امریکای لسر حساب خوی تویتری دیار کر کو هیوین وان هنه کمیته لشکری یا هفبش پیشکتنین بدست قصدنه بدومینن. نونری نتوین یک بویج با لیبیای جان کابیس بری پشتراس کری بو کو لحف کرنا لسر و کشاندنا چته و چکدارین بیانی پیامه که هیوی بو جبو گل لیبیای کو دکارن پیشکتنان پیک بینن و حل بجارتن لدار بخن. هیجای ببرخستنی کو جوینین جنوی ده سی روزان دوام بکه او دی ریبازین پیک آنینا پلانا کمیته لشکریا جبو درخستنا چتیان جخاکا لیبیای ورنی قاش کرن. بله به افغانستان هم دوام بکن. لافغانستان ده سردما طالبان در روشا جواک آلوز بویا حکمت طالبانی کو جه پازده تباخی و ریوبریا افغانستانی خستیه دستی خواه جاره کردن دست به بلافکرنا پاسپورتان کرد. آلیکاری ریوبری گشتی یه پاسپورتین وزارتا کاری هندرین طالبان عالم گل حقانی گود دقونا خواه دست پیکه ده 25,000 پاسپورتین کو همو قدیانه وی بینه بلافکرن. حقانی دیار کرد کو بریارا نهاج روشانه 30,000 پاسپورت دو هاتن بلافکرن او آنی زمان او پلان دیکن او جمار دناوا روژین پیش ده بگیجه 6,000. حقانی هر وها بانک لخباتکارین جنین ل ریوبریا گشتیا پاسپورتان دخبتین کر کو جاره کدن وگرن لسر کاری خواه. بردف که وزارتا هندرین یا طالبان سید خوستی تقص کر کو پاسپورتین وی بناوی کومارا اسلامیا افغانستان بینه بلاف کرن. لگوری ریوبریا گشتیا پاسپورتین نزدیک 170,000 کسین کو سرلیدانین خواه کرنه ده قناغا چاپ کرنه ده لبندینه. لأتوبيا شركو دهمهن دوام ديكا بخورا كريزا آبوري دايا آوا كرن. سكرتاري گشتي ينتوين يك بوي كوتيريز ديار كركو لسي ايالاتين اتوبيا نيزي 7 مليون كس بيوستيا وان بآليكاريا هيا گوتيريز بانك لحكمتا ولات كركو خباتين نتوين يك بوي ينج خباتكارين نتوين يك بوي ينج ولات هاتنا درخستن جاره کدن ریلوان وره وکرن داکو وگرن لسر کاری خواه هر وها جبو وکرن حمورین آلکاری امروی جی بانک لحکومتا اتوپیا تکرن. جمجدارا 2020 ول اثیوبیا جبر شریحی روشا جواک آلوز بویا. سکرتر گشتی نتوانیک بوی آنتونیو گوترس جی کنسیا اولکاریا نتوانیک بوی را روشا مروویا الاثیوبیایی و درخستنا 7 خباتکارین وان جوالات آگاه دار کر. آنتونیو گوترس دیار کر گونیزی 7 میلیون مروو الهریما تیگرای امهارا و آفار پیوستیا وان با آلیکاریا خوارنی هیا. گوترس گوت لتیگرایا گول باکوره و هینا شارل روددن 400,000 کس دشرط و مرجن برچیبونه دادجین رینای داین گو آلیکاریش با کسین پیوستی وان پیهی ورشاندن.
هروها دست نیشان کر گوشاندن آلیکاریا مرووی یا وکی سوتامنی و درمان هاتنا آستن کرن. سکرتر گشتیه نتوانیک بوی بانگ الحکومت اثیوبیا کر کجبو گهاندن آلیکاریان آستنگیان در نخه و ری همو وکریبن. آنتونیو گوترس دیار کر گو همو آلین لولات بن پیکرنا مافن مرووان دکن و فکار خویا لسر توندیا زایندی یا لدجی جنو زاروکان آنی زمان. گوترس هروها بانگ لحکومت اثیوبیا کر گو 7 خباتکارین وان ین گو جوالات هاتنه درخستن جاره کدن وگرینن لسر کاریوان. کریزا آبوریا الاثیوبیا بشتی شر چاره مجداره گو ارتشا ولات لدجی عنیا رزگاریا گل آتیگرای داد سپیکرن پیک هات. 28 حزیران 2021 هیزن تیگرای کارین جاره کدن پایتخت مکلا جبن کنترول ارتشا اثیوبیای درخن. ارتشا ارچقاسی آگر بستا یک آلی را گهاند بجی لیل باکور ولات پیش دچونا هیزن تیگرای ددومه. جبر شر 10 مهان لباکور ولات نزیکی 2.5 میلیون مروف کوچ بربویه. ده همان دمیده بهتری 5 میلیون مروف پیوستی وان با آلیکاریا لزگین هیا. جماره کسین گود بین شرط و مرجم برچبونه ده دجینجی گیشتیا 400,000. لتیگرایه یا گو سازین پرورده و اولکاری لی نکارن کار بکن جبر اولکاری و کمبونا صوتا منیه آلیکاریا که تیر کر نکاره بگهیجه هریمی. بلیل گینه پشتی مهکج داربه سروک وزیر دیار بو سروکماری گینه محمد دنبویا یکی جوتمه سندخواری محمد باوگوی 68 سالی جی وکه سروک وزیر دیار کرد. دیپلوماتیک باوگوی بری دیگلک وظیفه نافنتوهی ده خدمت کریه. هنک جوان خباتین جیگری سکرتری گشتی نتوین یک بوی او ریخستنا چاندنی او خوارنی یا نتوین یک بوی بوم. تخمین کرن که پشتی داربیا لولت به بریارداریا سروک کمار و سروک وزیر دمک نیز ده حکمت آنو بیاوا کرن. دنبویا یه فرمانداری هیزن لشکری طیبت لگینی بو ده داربیا 5 ایلونی رری و بریا ولات خسته دستی خواه. هر وها را گهاند جبر روشا نباشیا لولات وان دزدانی نلسری و بریه. بخواه همولاتیه که فرانسیه. پشتی داربیا که بو یک جناوین که هری زیده لولات دهات امرا کرن. جواکا آبوریا دولت افریقا یا روش آوی او یکیتیا افریقا اندامتیا گینه راوستاندن او راگاندن که وی جزین جور بجور لسر دارباکاران ورن سپاندن. دنبویا یکی جوت مهی به مراسمه که فرمی ارک سر و کماریا ولا جرسر خواه او سندخوار. بلنا تو بی ادعای که 8 کسین روسی که به وشارتی جبا مسکوی کاری سیخورتی دکرن درخستنه بویرنگی مزناهیا تیما روسیا که دکاری بو لناوندی بخبت داکت بنیویم. سروک کمیتیا کاروبارین درویی پارلمنتویا روسیه لیونت سلوتکی جه آژانسا نوشانیا اینترفاکسی را گوت مسکو دکاره به گاوین طولهالدانی ین آسیمتریک برسوی بده لی اشکره نکر که افگاوی چبن. لگوری نوچیا گاردیان رای داره که ناتوی نخواستی ناوی خواه اشکره بکه گوتیه ام دکارن پشتراز بکن که ما ارکی 8 اندام ناتویین میسیونا روسی وکه افسرین استخبارات کار دکرن وکشینن. هر وها هاتا گوتن جماره وظیفین لناتویین که روسیا دکاره کسین در ریخستنی ده بپجرنه جه بیستان داکتیه دهان. ده درباره بریارا کوی داویا مه بکه و مریتی تداخوین یک نهات داین. تکلیه نوبرا ناتو او مسکوی پشتی 2014 روسیه نیوگیراوا کریمی یا اوکراینیه داگر کر زیده تر بو. هر دو آلی لسر پیشکتنا روسیه یا مسکوی نوکلیری هر وها ایریشین لسر قادا هوایی یا ناتو او تاجسکرنا بارفرین جرگین وی لدشی کشتین هف پیمانیجی لحف کربون. لجهان گلک جورین نخوشین مترسیدار هنه یک جوانجی تایکو هری زیده باندورا خواه لسر زاروکان دیگه لسر آنسری جهان سالان نیزی 400,000 کس جبر تای دمرن جسیان دویم وان کسین کو دمرن جی زاروکن دنجا مخاباتین دم دریج ده جبو نخوشیا تای چارسری هاته دیتن ریکستنا تندرستی یا جهانی جاره یکمین در زیال دیجی تایکو وره بکار آنین اریکر سکرتری گشتی یه ریکستنا تندرستی یا جهانی گوبرسیوس
اف یک وک قوناخک گرینگ یا باندورا خوالسر تواهی جهانی بکجی بناف کرد. Bi salana li dijî tayê hewldanên çareseriyê dihatin kirin. Ji ber ku nexweşiya tayê li gelek welatên Efrîka bû sedema mirinê. Rêxistina tenduristî ya cîhanê jî cara yekemîn derziyek ji bo Taybê bi kar anîn erê kir. Derziya ku heta niha di pêvajoya cerbandinê de bû, hate hînbûn ku 2019 li Gana, Kenya û Malawi hatiye bi kar anîn û encam hatiye girtin. Herûha hat gotin derzî li dijî Humasiya reş jî xwedî bandor e. Sekreterê Giştiyê Rêxistina Tenduristî ya Cîhanê Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus diyar kir ku derziya ji bo tayê hatî erêkirin gaveke girîng e. Ghebreyesus dazanîn ku wî destpêka xebatên xwe yên bijîşkî de li ser lêkolîn kirina tayê pêk anîbû û got ez her li bendê bûm ku roja ku derziyeke bi bandor a li dijî vê nexweşiya kevnar û tirsnak were pêş xistin bibînim. Ghebreyesus têkildarê daneyên kesên ji ber sermayê dikevin û dimirin jî agahî de. Her salê bêhtirî 200 milyon kes bi nexweşiya tayê dikevin. Ji van jî derdora 400,000 kes dimirin. Ji siyan duê van kesên dimirin jî zarokên. Derziya nû ya tayê ji sedî 77 bandoreke erênî ji bo parastina zarokan pêktîne. Bi vê yekê re Rêxistina Tenduristî yek ji armanca xwe ya sala 2003 pêkanî. Tayya ku yek ji nexweşiyên herî kujire, piraniya wê li Efrîkiya di nava her du deqeyan de dibe sedema mirina zarokekî. Ghebreyesus anî ziman ku ev 30 salin xebatên ji bo dîtina derziyê têne kirin û got. Ev gav wê di dîroka tenduristiya mirovahiyê de guherîneke mezin bide avakirin. Piştî pejirandina Rêxistina Tenduristiya Cîhanê têpayîn ku hevpeymana aş lêkirin û derzîkirin ya cîhanê derziyan hilbirînin û li welatên pîwîstiya wan pê heyî belav bikin. Li Eyaleta Teksas ya dewletên Yekbûyîn Amerîkayê dadgehê qedexekirina kürtaj ya astem kir. Dozgerê Herêmê Robert Pittman biryarda qanûnên ku zarok di jiberbirinê jinan li Eyaleta Teksasê bêgav dike rawestîne, koşka spî ya bi biryarê kêfxweş bû, ev gav bi girîngî destnîşan kir û ragihand ku bi vê biryarê mafekî jinan ê distûrê li wan hatiye vegerandin. Li dijî kortajî birojana li eyaletên dewletên Yekbûyîn Amerîka çalakî pêk dihatin. Yek ji navenda herî serekeya van çalakiyan jî eyaleta Teksas e. Qanûna qedexekirina kortajî piştî 6 hefteyan li Teksasê wekî qanûna herî zor yên li welatê têne nîqaşkirin. Dadger Robert Pittman di biryara xwe ya 613 ropelan pêk têde û yekî îlûnê kete meriyetê jin bi awayekî neqanûnî nîkarin kontrola xwe li ser jiyana xwe bikin ku bi destûra bingehîn tê parastin. Pittman got ev dadgeh wê rojekê din vê qedexekirina mafî bi cih neîne. Rêxistina Holloway Manse Health ya li Teksasê ku klînîkên xwe hene diyar kir ku ew ê di demeke zû de xebatên kortajê bidomînin. Rêveberiya Joe Biden li dewletên Yekbûyîn Amerîka piştî bertekên zêdeyên ku piraniya wan ji muhafazkarên dadgeha bilind yên li Teksasê ketibûn tevgerê. Wezareta Dadê ji bo rawestandina qanûnê daxwaznameyeke lezgîn dabû. Biryara îşevê pêngaveke girîng e ji bo vegerandina mafên destûriyên jinan li eyaleta Teksas e. Berdevka koşka spî jin sakî di daxuyaniya xwe ya çepemeniyê de bi vê axaftinê bal kişan li ser mijarê got. Têkoşîn hem li Teksas û hem jî ji bo mafê jinan yên li welat ku dibin êrîşan de ji nû ve dest pê kir. Fermana dadwerê Herêmê Amerîkî Robert Pittman yekem darbeya yasayî bû li ser qanûna Teksasê ku heya niha wekî senatoyê pêl heştê tê zanîn. Qanûna qedexekirina kortaja jinan piştî 6 hefteyan ji ducaniyê li Teksasê ji hêla siyasetmedarên komar parêz ve hata amadekirin û pejirandin. Bilêbînerên hêja me hewlda di nava 20 daqiqeyan de bûye rûgeşadinên sereke yên li seranserî canî ji we re pêşkêş bikin heta sibebên di nava xêr û xweşiyê de her şem